Pensa como te partirá, pensa como se quebrará, pensa como pensa como me valor e o rio. But I could sleep the day, there's nothing lose. You don't like you. It's like a day. I can't I need you feel something. You're playful, you see. I believe in freedom, your heart. So you so you love me. So I all my best you send me. I need you. I need you. Jesus to me. My heart on your shoulders. I feel yeah, no thing. Nothing I could do, so I say I live on, and you don't believe don't live on the same often. Goeiemôre geliefdes en familie. Ek wil graag sommer hier heel aan die begin vir julle as familie sê baie sterkte, hoor. Mag julle regtig die Here se nabyheid, sy liefde op 'n baie besonderse manier vanmôre ook ervaar en deur hierdie dag. Kom ons buig die hoofde in gebed. Almagtige Heer en Hemelse Vader, aan U kom toe die eer, die lof en die heerlikheid. Ons wil vanoggend vir U kom dankie sê vir Tannie Jackie se lewe. Vir dit wat sy vir elke een wat hier is beteken het en veral aan haar dogters, haar kleinkinders en elke een wat vir haar lief was, Here. Dankie vir die voorbeeld wat sy vir ons gestel het van die Christelike lewe. Dankie vir haar diensbaarheid binne U koninkryk oor baie jare. Aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid vir haar lewe. Terselfdertyd, Here, sit ons hier met gebroke harte, is ons half verstom en verbaas dat Tannie Jackie nie meer hier by ons is nie. Al gun ons haar die rus, bly dit vir ons wat agterbly swaar en gaan ons haar mis en haar verlang
En daarom kom vra ons ook vanoggend, Here, dat U in U liefde en genade by ons sal wees. Dat U vir ons sal versterk en vertroos, en dat U met ons die pad hiervandaan later ook verder sal stap. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Tannie Jackie het baie jare terug in hierdie wêreld ingekom. By 'n geleentheid, toe sy dit dalk nog nie kon verstaan nie, is sy gedoop. Sy is gedoop daardie tyd in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. So het sy deel geword van die huisgesin van God hier op aarde. En is vanuit hierdie verband as huisgesin van God dat ons vanoggend van haar afskeid neem. En weet ons dat Jesus haar verwelkom in sy hemelse huis. Amen. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons Ek sien 'n nuwe hemel. Jy my klank net 'n bietjie afsit, want ek hoor hy maak 'n kringfluit daarbo, hoor. Soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Heer, droog al die trane af, verby is droefheid dood. Ja, pyn en smart, wyk uit die hart, moeite, angs en nood. Hy hak alles nie, sê God, laat hom wat dors het kom. Sal vind, hy is my kind, ek is 'n God gewoon. Oorwinnaar sal ons alles drink uit die fontein, aan lewenswater heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Geliefdes, die familie het my gevra om vanoggend uit Romeine 8 uit, verse 5 tot 10, as teks te gebruik.
En gaan 'n stukkie meer lees as net daardie paar verse, sodat ons ietsie meer van die konteks ook kan sien. So ek lees vanaf vers 1 vir julle. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, as 'n offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Dan ons teks. Die wat hulle deur hul sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Ek onthou jare terug was daar 'n liedjie wat ek dink Lori Karel gesing het, wat die woorde ingehaat het. Onthou om te onthou, vergeet om te vergeet. Met die dood van 'n geliefde, liewe vriende, veral iemand soos Tannie Jackie, is ons eintlik by 'n geleentheid vanoggend, 'n tyd om te onthou en te vergeet om te vergeet. Wat behoort ons alles te onthou vanoggend? Wel, julle het vir Tannie Jackie beter geken as wat ek haar geken het. Ek het haar maar 2 jaar geken. Baie van julle dalk 'n hele lewe lank. Julle sal moontlik baie staaltjies oor haar kan vertel. Van haar lewe sal julle dalk baie kan onthou en kan opnoem vanoggend. Ek weet wat mense my vertel het ten opsigte van haar en haar betrokkenheid by die kerk.
Sy het gereeld die koppies kom regsit, sodat ons Sondag kon teedrink. Sy was betrokke by die CMR gewees. Daar, toe die CMR nog in die stad was, het sy as vrywilliger baie keer in die dungeon gewerk. En by hulle daar het ek talle staaltjies gehoor oor haar liefde vir die Here en haar bereidheid om te dien. Sy het hard gewerk met besare. Sy het Erika dikwels gehelp toe sy hier in die kerkkantoor gewerk het met dinge. En wat ek self onthou van haar, is haar geloof. Vriende, 'n ongekompliseerde geloof. 'n Vaste vertroue in die Here Jesus Christus. Met 'n blymoedigheid en 'n opgewondenheid om die erediens te kon bywoon. Sy het so 2 weke terug, 3 weke terug, net voor haar dood, die laaste keer 'n erediens bygewoon. En ek hoor nog haar woorde van hoe lekker dit vir haar is om hier te wees. Al het sy moeilik geloop, al was haar gesondheid nie meer wat dit was nie. Verseker is dit iets om te onthou. Iets wat ons nie moet vergeet, om te vergeet nie. Maar, liewe vriende, in terme van die teks wat ons gelees het vanoggend, is dit ook 'n tyd wat ons in 'n sekere sin moet onthou om bestekopname van ons eie lewe te kom neem. Om so 'n bietjie na binne te kyk. Waar staan ons uiteindelik ook ten opsigte van ons verhouding met die Here Jesus Christus? Vir my altyd so mooi as ons daar by die begrafnisformulier lees, dan word hierdie mooi woorde in die formulier gesê: deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Dis belangrik. Ek dink dis baie belangrik. En dan ook die boodskap wat die familie graag wou hê ek moet oordra vanoggend, is dat ons in 'n sekere sin vanoggend weer na binne sal kyk en sal bestekopname neem van ons eie lewe en ons verhouding met die Here. En dis waaroor hierdie teks wat ek gelees het vanoggend tot 'n groot mate dan ook gaan. Paulus wil ons help om ons lewens weer in hierdie teks in fokus te kry. Hy wil seker maak dat ons in die regte verhouding met die Here en met mekaar ook sal lewe. Daar is volgens Paulus net 2 maniere om op hierdie aarde te kan leef. Die een is om beheers te word of onder beheer van die Heilige Gees te staan en toe te laat dat die Heilige Gees my gedagtes, my woorde en my optrede dikteer in 'n sekere sin. Of soos Paulus dit dan ook sal noem, 'n lewe onder beheer van ons sondige aard. 'n Sondige aard waarvoor Christus na hierdie wêreld toe gekom het en waarvoor Christus as mens in ons plek
aan die kruis uiteindelik kom sterf het. Die goeie nuus, sê Paulus, is dat as jy dan onder beheer van die Heilige Gees lewe, dan staan jy, en hoor hierdie pragtige ding, dan staan ek en jy nie meer onder die oordeel van God nie. Ons is vrygespreek. Ons is nuut gemaak. Ons is versoen met God. Ons staan in 'n nuwe verhouding met God. Want sien, God se oordeel, sê Paulus, behels uiteindelik die dood, maar nie net die fisiese dood nie. Hy praat wel van die liggaam wat fisies moet doodgaan en vergaan as gevolg van die sonde, maar 'n lewe wat beheers word deur ons sondige natuur, lei ook uiteindelik tot die ewige dood. Die tweede dood. Die ewige dood sonder 'n lewe saam met God. Sonder sy seën en teenwoordigheid. 'n Lewe sonder sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Lewe sonder enige vreugde. Paulus sê, die wet van die Gees gee in Christus vir ons die lewe. Die lewe wat in oorvloed kom na ons toe. Die lewe wat 'n stuk vrede in ons bring, dat ons met God versoen is en dat ons nie meer onder sy oordeel staan nie. 'n Lewe van vreugde, omdat ons weet aan wie ons behoort. Twee maniere van lewe, vriende, wat die kwaliteit van my en jou lewe, die kwaliteit van ons menswees, die kwaliteit van ons verhoudinge met mekaar ingrypend raak. Om deur die Gees te lewe, is om die goed te bedink van die Gees. Dis om ingestel te wees op dit wat vir God belangrik is. Op 'n ander plek in Galasiërs 5:22 praat Paulus van die vrug van die Gees. Dis om vriendelik te wees. Dit is om dankbaar te wees. Dit is om vrede te hê, en so gaan hy aan. Daardie vrug moet kom in ons lewe na vore wanneer ons die dinge van die Gees bedink. Wanneer ons onder beheer van die Gees lewe. Aan die ander kant sê Paulus, is die kwaliteit van ons lewe onder die sondige aard van die mens vyandskap teen God. Rebellie teenoor God. Die sondige aard wil homself nie onderwerp aan God se beheer en inspraak in sy lewe nie. Die sondige aard kan op geen manier in hierdie lewe tevrede gestel word nie. Hierdie sondige aard behoort nie aan Christus nie, sê die teks. En bovenal het geen hoop om uiteindelik die ewige lewe saam met God deur te bring nie. Vraag is vanoggend, waar staan ek en jy vandag ten opsigte van hierdie saak, ten opsigte van ons verhouding met die Here? Lewe ek en jy 'n lewe wat beheers word deur God se Gees in ons?
Of volg ons nog ons sondige natuur in ons lewe na? As jy van oordeel is, dat dit die sondige natuur is, het jy nou die geleentheid. Roep hierdie geleentheid ons op daartoe, om terug te draai na God. Moenie uitstel nie, wil Paulus vir ons leer. Om jou lewe onder die heerskappy egter weer van God, van Christus, die Heilige Gees te plaas, sal jou vrymaak. So sal jy die vrede en vreugde van God en Christus in jou lewe ervaar en belewe. Sal jy al die beloftes deelagtig word wat Christus beloof het, dat hy by ons teenwoordig sal wees, dat hy ons deur die lewe sal dra, dat hy vir ons sal sorg, dat ons sy vrede sal beleef. So sal ek en jy die lewe in sy oorvloed uiteindelik ontvang. Van Tannie Jackie sal ons vanoggend kan onthou dat dit haar lewe was. So ver as wat dit binne haar vermoë was, het sy probeer leef onder die heerskappy van die Heilige Gees. Met 'n vreugde, met 'n blydskap, met 'n vrede wat 'n mens net kry as jy onder die heerskappy van God se Gees lewe. So laat ons onthou om te onthou hoe Tannie Jackie gelewe het. En laat ons onthou om te onthou wat Paulus van ons vra. Dat ons lewe onder beheer van God se Gees elke dag sal lewe. Kom ons vergeet om te vergeet dat Christus ons met God die Vader versoen het en dat daar aan sy liefde vir ons geen einde is nie. Dis hoe Paulus hoofstuk 8 uiteindelik ook afsluit. As hy sê geen dood, geen lewe, geen teenwoordige goed of toekomstige dinge, geen bose magte of engele of enige iets anders in die skepping kan ons wat onder beheer van die Gees lewe van die liefde van Christus skei nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U staan as gewone mense met 'n lewe. Partykeer hardloop die lewe onder ons uit en verloor ons in 'n sekere sin kontak met U en die Heilige Gees in ons lewe. U wil ons vanoggend, hoor ek, deur U woord, Here, help om te onthou hoe 'n lewe lyk wat onder die heerskappy van die Heilige Gees gelewe word. Wat die kwaliteit van daardie lewe is en hoe belangrik dit is om die regte keuses te maak in ons lewe. U gee vir ons 'n kans om weer na binne te kyk en onsself weer teenoor U te oriënteer. Dankie Here dat die persoon, Tannie Jackie, van wie ons afskeid neem vandag, op haar manier, met 'n ongekompliseerde verstaan van haar geloof,
so gelewe het, dat ons U in haar kon raak sien. Dat ons, Here Jesus, kan weet dis die moeite werd, om te onthou, dat U die Here is, en dat 'n lewe saam met U die moeite werd is. Wees met hierdie familie, Here. Wees met elke vriend en vriendin, elke een wat haar geken het en vir haar lief was. Mag elke een in hierdie uur U liefde ervaar en beleef. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat Dani Reineke 'n klompie boodskappe kom lees en die bedankings doen. Baie dankie. Goeiemôre julle. Ons is so baie in die storie reg oor die jare. Die papier op die kaart oor ons spyt en nou het ek so 'n bietjie gesoek aan mekaar net oor die praktis. Maar dit is wat dit is daar om dat hier is so baie goed om in die van Jackie, she was born in the Eastern Cape, and only later we know that one thing about people coming from the Eastern Cape, we've got nicknames, all of us have nicknames. So her nickname is Mate, and she got away to use that with Mate, but we worked around that, referred to as Mate, and also Jackie as we go along. And it's a great honor for me to share this morning with you. And also thank you and thanks and family and all. Thank you. So thank you. See you on the day. Maar de klaar in software voor de was last of in de zon. Dan moet ik hier op de hoogte verder en maar voor je sport de idee. And was no more away. We appreciate that. And also to maintain for the visit and in the center and in the conference and very much also the new one we say very good in the draw and the main of the draw and people for the tips but even all the community that really some people understand how people here really check on practically the other thoughts saying or Jesus. So maybe was against what why it's the in rock into only and the word of rock I know God is writing so that die serie in die voorstel van God was onze waar mensen van iets geschreven in van mijn briefs in van de hier van de briefs voor de kaartzaak van de briefs voor de goedschap en van de briefs voor iemand voor de natal en dus als we kijken het tijdschrift this is a seed we written and they are more, but we only limited to about 10. And they were 10 people writing from their heart, putting a seed here. And I'm not sure if these 10 people actually know each other, they maybe do. But if you see the place where the word of God is related to the song of God. And we have to go to song of that, but let's look here. And the saints. Right? The same subject as a open field is not in Boston. As you know, we live on this way, and we say itself, we put it, we place it to the
last night I heard all the stories. It's amazing, the growth that you guys have moved, especially the last 4.5 years, support that you do, the challenges that you had to deal with. And thank you from my side, of course, thank you for taking on the road today. The real because it is from my own. It's much appreciated. Okay, so everything is going on, brewed, you can say for me. The first thing that comes to my mind is was Matthew chapter 25, from 34 to 48, Jesus used the words, I was hungry, I was thirsty, very water, I need a place to stay, very house. And that's so hard on her. She's always been caring and helping people, going the extra mile, and opening up her heart to share and care, not just in support, emotional support, but really handing up water, giving us something to eat, handing up bread, and also opening up their hearts. So he says, she was my sister, but also in the same way my mother. When we had the nuclear days, it was difficult sometimes taking one away from me and here we were, then we were difficult times. So she had both of those difficulties. And then he ends by saying, I leave Isaiah 57 verse 1 and 2 that says the righteous, and he says they will acquire the battle. And I can go to the days, the lips, the word of God, the parking, the buildings, the issues, so they why the righteous perish and no one takes the wrong. The God will take it away, and no one understands that the righteous are taken away into all the people. And the first thing those who walk upright in peace. She was in love with him. She ended with peace, and Father basically the last day, love God and brother. They from Darren and Charlie, dear mom, I'm going to read this one. I'm talking in English as it allows me to speak from our hearts. Throughout the past 1.5 years, Darren and I have made a remarkable decision to move to Trinidad and Tobago. I have a profession and an intake to take with you to ensure your safety and well-being. We share the beginning journey, all that has been a tremendous honor for us, as we have been able to provide for your needs, support you, love you, and this is a testimony of our bond that we have been able to nurture, navigate to the challenges that life offers. With our courage and love, celebrating and thriving and learning from our setbacks. I truly treasure the memories of Derek showcasing Tien Chun on TV. How you ran down with your crutches, easing along, and how you talked along the course of the love of His music. The last 2 years have been an immense test for us. As a parent, demanding that I present courageous face, always a smile, despite the knowledge of the rain. All I could do was to pray and trust that every part of my life that God would carry you through and take me away from this. I cherish the memory of your life your final goodbye visit, a bittersweet reminder of the joyful moments that we shared together and shot through the darkness of our grateful, or I'm also grateful that I could hold your hand the very last day, being with you in the room, supporting you. I'm also thankful that I could put Donnie asking to do a final prayer, and after that, I could see peace in the heart, experience, she let go and move on to be with God. Finally, on, we are now pain-free, apart, also short to your son, our brother. And I know there's a list of family waiting for you. Enjoy the reunion, enjoy the catch up, enjoy each other, and
section, wish you well, and rest in peace. You are truly amazing mother-in-law, also pray that. So, we will keep units and raising the time and discover ourselves in many things to the baby. Now that they are asleep, will be finally accomplished, that he will also be gone. Then, from Jared to Oma, I will always remain, or we will always remain my heart. I will never forget the time that we spent together, especially during school holidays, while we sat up late at night, drinking hot chocolate and eating cheese. Darren told me, actually showed me last time, I said, "You're cousin, I will wait for many of the cheeses." They always said, "You know, I was about sweet scattered." Those are the schools. That's why I was sensitive to ladies. One story that will always sit with me is the story that this is Japanese people always told people about he listening to you over and how he had a drink during when he had in his show, and he gave me I grew making me believe this that was branding and so I had to let go of it. And then he said the next day we were going to Spa, some things for the house, and he yelled at the screen and said, "Don't forget my branding coat." There is no love to rest in peace, I love you. Read from the answer maybe so going that way. So that was the same answer. That it was a wood back. It was an action. Goed, zo weer wel. Goed die garage. Raad, de draai. Ons is goed groot zoals die ontbijt die man zo spelen. Going back with it was the same. There is water. This is usually about you across the large cry. So you lose the pocket about is the best papers. Alex is already is good for us money in ways. You can't pass on cost money there years. Maar ik vind het niet door mij hier, en ik zal altijd die pusten, omdat die ergens kunnen gaan. Omdat we hier politieke, omdat we hier die kanten is, dat we kunnen. Nou, ik maar wij maar dat je weet, op dezelfde dag, dat onze hier kunnen staan. Zonder aan elkaar, kunnen ze staan. Volgens het gaat we moeten dat aan ik vraag bij je puzzelen. Ja, hoe was het toen is van de restauratie, toen was het zo weet je. En wat is met acties maar ik niet meer, maar de spoor moet ons aan. Zodat we het ook van de handleiding, dat denk ik van Johannes verhaal. En ik ben ook gedacht. Bij oma vrouw, wat heel erg zeker die alles een keer gekregen. Maar de liefste woorden, dat gaat het wel. Als ik niet op dit verhaal maar ik heb hier om mij gezond te zijn, dan gaat het. Er wordt een soort van doen, die lijkt zich in alles bij zijn vallen. Die woorden van weg is in de zon lucht. En dat was even op elkaar. Hij wil het niet doen. Vandaag was het doen. En hij heeft één kans gehad om mij te doen. Maar ik kan wel. Vandaag is al die stukken dat ik jou op een iemand heeft. Dus dat we nog die video alle dagen, die 35 afstamming,
voorstel. My kind ons wil baie ons, ek wil baie lag, en ek wil ons seker dat ons werk. Die liefde, die Here, en al die werklikheid, wat hy beteken, van jou so hart. Sterk aan ons, bekendis, tot die Here, mag die Here weergaan, also die werk is. Dan weer die Here van liefde, en die eerste ding is om by te laat. Jackie, die weer weet, die oorlog gewerkt het. Je weet altijd dezelfde van de kleur, dus van die algemeen, die is goed samen. Nou, als sterkte, de derde wij ook een goed communiceren, die is hier, dit was een moeite om je te helpen in de omstelling. Echt wel onthouden dat het moeilijk te praten, of wat zou je moeten doen? Die andere manier, de trots is op zo'n manier, en wat zij is second also from London, very request that we complete the Tuesday, but we celebrate the life of and also we will always cherish the memories we share with especially the historical family areas in front of the garage, with the dads around the line, each running around, women in the kitchen, and these other although we far apart, we know that our hearts are also with you, and we send our love very, very especially to the Lord's time and the brothers and grandchildren. May the Lord navigate you from you to the church. You can meet up with the husband, you can meet up with the mother, and you can meet up with the brother, and I'm sure it will be especially we love from very important and mission. The last one, the skipper, look at him of it, Jackie, brought the means. They also might have loved the captain's place, or good, or harder, did not come to the song, they both got the whole. Look at the arms up, the other part of the spring, who are the rules that are in the now, so the Jackie was only this. Stop. Skillful. Det som idag också är det här. Verkligen bra. Pratar om skillful. Uppdrag i jobs. Så jag har det ordet där. Så jag inspirerar sig helt. Och så var det här var det harde werken, door al die bezigheden van het discoursoverwaard, die zijn altijd geland van niet bieden. En het is wel bewogen, dat jullie op uw handen soms minder van onze leven, als het niet van Brussel, Thank you, God. And all the leaders I really appreciate the people who and even good idea who are and what a huge impact you have so many people's lives. And not only that, but also to agree the kindness, the love, and the sheep, the moms, people. I just want to say thank you to everybody, the team, celebration with us. She wants the kindest person in the world. Told me about it. And one thing she did is I was there on the path. But I know
grace of God and the love of God, I will make do this. And then I just think of all the Bibles we can say of it. Why don't we really go in Bible study families? Terwijl we het zo al. Je hebt zo veel woorden spelen en woorden. En die naam ga je doen met de dan Boston is on Angie. Thank you so much for what you got said to go these last few weeks. I heard that from sorry, I could not be there. I was sitting in fantasy, you guys go through. Thank you so much. You don't know and understand how much that means to you. And it's 40 years from others and how that's Angie. Hopefully, you know. And then also thank you to my husband for all this support he's given me. I really appreciate it too. And thank you that God holds you and I. Thank you. Dankie Jolanda, Dani. Vriende, ek wil voordat ons afsluit hierso net 'n paar reëlingkies met julle tref. Die wat nie graf toe gaan nie, is baie welkom om in die tussentyd na die diens hier in die saal 'n koppie tee en koffie en 'n broodjie te gaan geniet. Julle word hartlik uitgenooi. Die wat dan terugkom van die graf af is ook welkom om aan te sluit by die wat agtergebly het. Dan ek gaan vra dat die draers na die lied na vore kom. Ek sal julle name dan uitlees en dan vra ek dat as ons graf toe ry, dat ons mooi agter die stoet sal ry, ligte maar aansit en moenie vergeet om die ligte weer af te sit nie. Anders gaan ons stoot. So net daardie paar reëlings. Kom ons staan en dan sing ons ten slotte my enigste troos in lewe en dood. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek vra dat die volgende draers na vore sal kom en plek sal inneem hier. Darren Wright, skoonseun. Jared Wright, kleinseun. Brendan Fourie, broerskind.
Jan Drey Durant kleinseun, Sherien Durant kleindogter, jammer daarvoor, en Angie Likate versorger. Julle kan maar na vore kom. Geliefdes van die Here Jesus, ontvang sy seën en gaan met sy vrede hier vandaan. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.